Rurenda-ini rwa gukinyiria rwa Facebook rwa kambuni okui ya Guardiuan Angel nikuo mateta ma andu aria marihire mirigo yao ngaari-ini icio gutwarirwo ithuiro ria bururi makiririe thutha wa mirigo yao kwaga gukinyira aguri. Ciuria cia kuria mirigo yao iri nginyagia umuthi ari cio nyingi na iria itari na wa gucicokia. Ni kuumana na mateta macio tukarumirira ndeto eno. Na mwena wa gikomba nyumba-ini yoikaine ta Mumbai tugakora makiria ma andu 7 aria ni Onjoria a mitumba aria tuonete mateta mao rurenda-ini ruu. Mpaka today mzigo 1 month later and some weeks 1 month 2 weeks later mzigo tutapata. We are engaged in a cat and mouse. Jane wa moyo atumagira aguri 3 mirigo ya bills cia mitumba mwena wa ithuiro ria bururi tariki 16 mweri-ini wa Dithemba, no riu aratara hathara ya muigana wa ciringi 50,000 thutha wa mirigo yake kura na nginyagia umuthi ndirionekana. Na ngikioha murigo wakwa wega na ngitwara anake akwa magitwara Guardian, no riu kumania na hau ri ithu tutingimenya murigo wathire ku. Matire matwira kahe ngari ya ringi akigire accident aca. Makinya manini tu mbere ni nduka ya Charles Gitau urio nake thina nota uyu. Ugakora maita maingi customer ni mara complain magaiciria labda ni turashirikiana na Guardian kumaiya mbeca ciao. Ni mareshukira kuri na andu kambuni-ini no makoretwo magitabania wici wa mirigo eno, makiuga aria matumagira mirigo eno ni mamukagira ndumiriri kuma kuri kambuni ya mirigo yao iri njira no gutire kindu mamukagira. Kindu kia mbere customer gutumira mbeca na M-Pesa kana tume na bengi-ini okaga ukamutumira na WhatsApp akona murigo uria uramutumira acoka hau ri akuriha ri ugoka ugekira murigo ucio ngunia ukawandika ritwa ugatwara Guardian. Karithiti gaka ri wanengero ri nigakoragwo nginya na tracking number na customer nake mwene uria ungiri agakorwo ri niona message. Ciumia igiri thutha wao kuona mirigo ndiri ya Kenya aria twaranirie nao ni matacukire ikinya ria kuhura riboti ceceni-ini ya borithi ya Kamukunji kuria maheirwo OB number ndeto iria ikiritwo mukonde-ini OCPD wa Central Mark Wanjala. Tunapata karibu cases 5 za watu wakicomplain juu ya mzigo yao kupotelea kwa hii mabasi za Guardian. Na hizo cases na kuwa wanatuma mzigo yao alafu haifiki. Na hiyo uchunguzi bado inaendelea. Riria Robert Mwendo athiete kuhura riboti ceceni-ini ya borithi niho amenyeire kuri na mundu wa kubokera mirigo wa kambuni iyo wanyititwo no agicoka kurekererio na bodi ya ciringi 10,000 undu uria utumite andu magie na nganja ati kambuni ino nioi kiria kirathie na mbere. Mundu ndangioya murigo uyu atoi kuria gutwara, no muhaka makorwo he mundu uria uroya tondu ni wekwe ekwendia ku kana egutwara ku. Ni ishara rito wabici-ini cia kambuni ino ya Guardian mwena wa railways na kamera cia hitho. Haha tukahota kwaraniria na Emily omwe wa rugamiriri a ceceni ino uria uretikira kuri na mateta ma mirigo kura. Labda zitaonekana mzigo zilikuwa mingi, labda kama ziko mispress somewhere. Because after December no, hiyo ya country bus peke yake. Over 100, sijui kama ni over 100 lakini ni kama hiyo namba imekaribia tu hapo. Thutha wa kumwiguithia agetikira kuhurira murugamiriri munene wa kambuni ino urio nake uretikira mahitia maria marakuruhanio namo no akoiga kuri na cira wa mbikitwo igoti-ini uguo ndangiaraniria na ithui. Akisema hawajashughulikiwa na mtu kuchukuliwa kwenda kwa custody ni haiti ya mtu kutolewa ndani, sio kukaa ndani useme tunakubaliana na askari. Mtu ako free kutoka na bond, kesi inaendelea. No kuringana na marua ma igoti ria Makadara, cira uria wambikitwo ni woria wanyititwo no ti waria marateta iguru ria mirigo kura. Hii ni risiti ambayo alituonyesha jana ya Guardian. OCPD wa Central Mark Wanjala nyoretie aria othe matete mirigo yao mekinye borithi kwandikithia ndumiriri. Nimeshangaa leo mkiniambia kwamba wanasema wanaitishwa pesa. Kurekodi statement katika police station huhitaji kulipa pesa yoyote.
Handũ-inĩ ha Kameme TV, Getwo Waithira wa Kĩhara.